Halo guys, kita balik lagi ke channel MG Toys. Kita mau cari mainan di sekitar sini. Ayo kita cari yuk. Kita cari. Ini ada Superman guys. Superman. Ya, ini Superman. Kita taruh sini ya, kumpulin ya. Kita cari lagi. Ondel-ondel ini lucu amat ya. Ya, kita kumpulin sini. Kita cari lagi yuk. Kita cari. Ada Pop It 2 ini. Ih, bagus amat ya. Lucu banget ini. Kita kumpulin lagi yuk. Kita kumpulin. Ih, kita cari lagi. Kita cari lagi. Itu apa ini? Ih, Ultraman ada 2 Ultraman. Bagus banget ini. Kita kumpulin lagi yuk. Kita kumpulin. Kita cari lagi. Ada lagi Ultraman-nya. Ada lagi ini. Ih, lucu banget ini. Kita cari lagi. Apa itu? Mobil Tayo. Ada 2 mobil Tayo kecil, ada 2 ini. Bagus banget. Mantap. Kita kumpul lagi ya sini ya guys. Kita cari lagi mainannya, kita cari. Itu apa itu? Bebek-bebekan. Bebek-bebekan. Ada 3. Bunyi. Kita kumpulin lagi ya sini ya guys. Kita cari lagi yuk kita cari. Apa ini? Oh, ikan guys. Ikan-ikanan ini lucu banget ini. Ikan-ikanan lucu banget. Kita kumpulin lagi ya sini ya. Kita kumpulin, kita cari lagi. Ada Pop It lagi. Ternyata ada Pop It lagi guys. Ada Pop It lagi. Kita kumpulin lagi ya sini ya. Banyak. Oke ya guys. Terima kasih guys. Dah.